Mandawi City Government ug usa ka pribadong kompanya nagpinirmahay nga magtinabangay alang sa paglimpyo sa Tipolo Creek. Si Chona Carion sa report. Gihulagway ang Tipolo Creek nga usa sa pinakahugaw nga sapa sa Dakbayan. Kini base usab sa water test result nga gipahigayon sa creek, duha ka semana lang ang nakalabay nga hagbong gyud ang kalidad sa tubig sa sapa. We are making sure that the water is safe for people to be able to use it, no? Especially since flooding is still an area of concern in the Tipolo area. What we want to make sure is that the water quality, at the very least, while we're dredging the creek and while we're making sure na dili na gyud mo baha diha, in the interim, while there is still flooding, we want to make sure na safe sa dang water quality. Muabag ang pribadong kumpanya aron paglimpyo sa kagaw sa tubig sa Tipolo Creek gamit ang mud balls. We use the mixture of the solution to make the mud ball. The mud ball is effective because it takes time to release rather than we pour, and we do both actually. We pour the solution and we release the mud ball. Makahatag usab og trabaho ang programa sa mga Mandawhianon kay diri himuon ang mud balls nga ipamutang sa Tipolo Creek. Plano usab nga butangan niini maong sapa habig sa barangay Paknaan. All materials that are used here are organic. There's no chemicals that is used here that destroys the river. Aside from cleaning and from the environment, it also has a social responsibility. Chona Carion, Balitang Bisla.